Let's ulem iba aden milar besai moj Presiden Jongkaseng Boys of the People's Party VP ya ikurim kikun gikti bat kipa yingasem jong iba alos nongpo urang ba ubaliyo kempang kendit kat badang sengap jingelang Jongkaseng Boys of the People's Party VP bat klat no na kene kepertai menin kesngi kumban chupen kenmau ba kat badang ajingkren ba aden milar besai moj hagesngi ba palong jingelang Jongkaseng Boys of the People's Party VP Hamod Pran une orang ba ulkolon kensan bat lara no yo une orang ba sya hospital kam hadin pat la yo kubor ba une orang ba ulaklat no hospital